Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agawid akon, Mari Piling. Ay nawaw, agkapita pa'y Marisabet. Ay nasaanan, Mare. Nakapudpudot launay ngamin dito'y ayan nyo. No kastoy nga oras. Si kakit dimot Mare, kaslasan kamot anayrwam. Ay na, kinapud no na, Mare. At da urayak nga aircon mi ang ma-deliver ita. Iso anas ken nga agawid akon, taamangan no pa umayan ti ag-deliver. No kasta, gimatang ka iti aircon niyo, Mare. Uwan, Mare. Para maga talaga. Ah, anya ti ko na, Mare? Ay kuha Marisabet, ti kunak, agrubat ka nga rudan. Ngamin, amangan no agururayan ti mangi deliver iti aircon nga ipalpalastog mo. Alangarod, Mare. Agawid akon. Inton maminsan, si kantumat ti pumasyar ijay balay, ha? Kasla umapal kamot ngamin iti kumaray manakaw. Ay nawaw, saan Anya kumangay ti apalakin ko nanang. Apay nga rod, anak kami suot ka ngay dita. No apay ngamin ang masapul nga ibagana agim matang da iti aircon da. Para amin samot agatangan da kat masapul nga ipalastog na kanya. Mala, di ka nagsaupay anak ko. Amangan no adda maisawang mo adakes kat adda makangeg. Nasaya at kit di nanang. Ay nawaw, kasanungay no aga pa kayo iti kumaray. Di aga pa kami. Saan ko akabutang da dya sabit? Diyak amu kada kayo nga agkumari. Managdilaw ti maysa, naparamagmet ti maysa. Ay, sigurado iti saan nga agbayag, day tanto ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Na isa di numanan ti papanam, pilang. Mapanak man iti ayan ni Marisabet, nanang. Na, apay. Ay nawaw, anya kumapay ngay. Mapan ko kitaan at ipalpalastog na nga aircon na. Kitaak man numayat matlaang. Ay naanak ko, inton kwan. Relax kayo kadilaang nanang. Sa anak ang makiapa iti kumarik. Advance kayo launay mo't nga may nanang. Nawalat amok dita, piling. Di kay madanagan. Ibagakto kada kayo no anya ti itsura na ti aircon nga ipalpalastog na. Ay unay kamutan, Mari Piling. Apay adi mo imbagbaga nga umay ka dito'y balay ita. Ay, nalipatak tinag-text ken ka, Maray. Ay nawaw. Ne, apay nga, Marisabet. Oh, apay Mare, adda ka di parikot. Nakapudpudot mo't dito ayan yaw. Kunak man no, di aircon kayon. Wen Mare, adda ngam naka-off. Ne, apay nga, di mo ibaga, di yu pay lang inusar, Maray. Talaga asaan pa, Mare? Ay nawaw, gimatang kayo pay lang iti aircon no pang display laang mat. Anya nga tano ituro ka pay lang dito'y balay, mi Mare. Ipakitaken ka dagiti appliances mi. Tapno ma-inspire ka mutan. Ang ala, tumakder ka ditan, Mare. Tamapanta iti silad mi. Ipakitaken ka dagiti baro agamit mi. Oh, anya nga iti makunam kadagiti nakita, Mari Piling. Nagmamayat da, san ka day? Sigurado di mo kabailan ti gumatang itikas jay, Mare. Panagkunak at second hand mo, tidado, Marisabet. Ay, nawaw. Ipalpalastog mo, saan mo't gaya mabranyo. Ay, saan Masigurado ka brand nyo dagi jay, Mare. Jay may sa kadagiti appliances yung ngayon pakitam, kat nakita nga ilaklako da, iti second hand appliances store. Imposible mo day ta? Ay na, di kan aglibak, Mare.
Ngamen, madlaw mo't asaan abranyo ti kaadwan kadagiti gamit yaw. Amok nga ibagbagam laang data ta umapal ka kanyak. Ngamin, diyo ka ba ilan ti gumatang iti appliances yo? Ay, ang maawatan ka, mare. Malama pantakit din ije kusina, tag merienda ta, mare. Ang mga noan niya pa iti papanan ti saritaan ta. Oh, mare piling, ming ang mulatan ti Diyos ken sandwich nga impasangok ken ka. Ah, ay nawaw. Daytoy ti tasayaw, Marisabet. Adda ka di parikot, mare. Plastic cup mo't. Plastic cup ti noodles, Mare. Ako ang amin, mare. Ay na. No makapagsao ka kanyak itay, Mare, kasla asino kayo akababaknangan. Ay na mare piling, nagadulakit adil-dilawamon. Si kalangarudon ti pagmerienda, kasta kapay. Kat gagangay na, Mare. Si kamot lang mo't itay, ipalpalastog mo dagiti appliances yaw. Sang kaibagampay, adimi kabailan ti gumatang iti kakasta. Itata dinalaw ko ti plastic atasayo, nasakit tinakam mo kanya. Ay huston, nagadu ka ngay bagbagamon. No di mo kayat ti agmerienda, o di saan lang. Diwan, pagan anok kumangay ta Diyos kan tinapayaw. Ay agawid kan, di kan umay di ti balay. Si kamot ti masalaw ko iti dalan, anti piling. Apayakas ta ti langan. Hay, bagbagam day tangantem si Kajuel. Ay nawaw, saan ka mawatan anti piling ah? Ni Antem Asabet, na parang maglaunay. Ngam no isumot ti dalawan, sakitin na. Anya man ti diyo nagkinawatan aya? Inpakita na kanyak dagiti appliances da. Kat kabayatan ti house tour na kuno, kanayon na nga ibaga asaan ko akabaalan ti gumatang iti kasjay. Ha? Idi dinalaw ko ti plastic atasa da. Kas taunay apungtot na. Ha? Nagsimplian gayam tinagapaan nyo. Maaladay tayo tinasayata saritaan ante. Hay, saanan, Joel? Ha? Basta idanon mo kinkwa na, adi na unay ti agpalastog. Kunamlan asino mo't day tasabit nga agsasao. Kunamlan asino mo't akababaknangan. Ay nawaw, anya ti pagpupungtutam, ay pilingan ako. Talagaan na parang magday ta Marisabet, nanang. Daytan, ti bagbagakan ka. No saan ka kumaanapan iti ayanda, di saan kumamapasamak dayta. Aho, isumat lagayam ang awan ti agbayag nga gayam na takas day ti ugali na. Di ka agsaw iti kasta, tauray si ka, adamot dakas nga aramid mo anak ko. Amangan no adamot nga minti na isawang mo adi na nagustuhan. Ay nananang, no amuyo lang kuma. Isutim mo na anang ibalikas iti nagkakasakit. Idi dinalaw ko ti tasa da plastic. Kasta unay ti pungtot na kanya. Isumo lagayam ah. Na, kasta lang ti ibagam nanang. Saan ka concern kanya? Apay kumakat agpada kayumot nga adda nagkamalyan na. Anya? Adaman nadlaw ko sabit, bakit? Ay nawaw, may saka mo trigor, nagadumot amad madlaw mo. Saan mo nga umay ni piling ako marim diti balay? Saanan ta saan ko apalubusan nga umay day dya atao ditoy. Ah? Padasan na ti umay payla ditoy, takitaan na. Bakit? Apay bakit? Anyat na pasama kaya? Dilawan namat nga amin ang makita na dito'y balay. Uray dagiti tasa tayo a plastic. Dilawan na. Aya, Kasla saan ka pa'y amamati. ang mga nadamot na isawang mo, adi na nagustuhan bakit? Awan, Ha? iso tinangirugrugi iti apami nga agkumareng. Ala. Di ka agsaw iti kasta bakit? Ngamin, amok ti ugalim. Ay mabiit lang, Joel, kaanakan. Nay, apay ante? Mabalin ka di amapan ka pa'y lang iti balay. Ada iparamid mo aya? Ibaon ka kumaamangala iti bagas ng order ko. No awan tilakad mo ah. Mapanak ko magumatang ang sa nabalit ta saan mat aras. Mapangko pa alaan ti bagas nga ibagbagaman ti. Pangalak aya?
Dumagas tapay nga rod ije balay, taalaam ti pagbayad mo kaanakan. Di ka madanagan, ikan ka iti pagmeryendam. Nimot anti piling ti masabat ta iti dalan ante. Di mo latan panpansinan. Ay nawaw. Aging ka di ita ket kagurayo ti tunggal maysa. Ay na Joel, talaga adyak mapakawan day ta babae. Forever day tuyin nga apa mi. Kontrolem ti boses mo ante. Ngamin, asidagin anti piling. Ang mga numangag na ka. O di na saya Na. Sana bali tagpay sumat ti bagbagak. Tsaka mo kada kayo. Oh, nakita yun day jay. Kinusilapan na kayo. Ay na, sana bali, takino sila pakmet. Quits kami laang. Talagang awan nagdumaan nyo. Naman nagdilaw ni antipiling. Naparamag kamay tanti sabit. Saan la day ta? Agpada kayo ana pride. Ay agsardan kan Joel. Intun kon ibabawik ti ited ko apag merienda. Adto yung tinpagatang mo at tinapay nanang. Agkapikan, tadamot ng tinapay nga ikapim. Agyaman anak ko. Piling! Rumwar ka dita! Amok amang mangagna! Naa, anya ter aramidan day taasabit dito'y balay? Rumwar ka, tamapan mo kasarita anak ko. Amangan no dadaulen na tigit tayo. Piling! Rumwar ka dita! Amok amang mangagna! Ay una yan, di ka agis skandalo dito'y. Sa anak nga agiskandalo, no saan mo nga imarmarites ana para maga. Tapno ibagakken ka, awan tiin marmaritis ko sabit. Sinong batak laang mo ti saludsod dagiti tattao? Oho, di kan aglibak. Taamok a planom adadaulen na kadagiti kalugaran tayo. Na, talaga ka di ka pilagsardang ha? Daytoy ti parakin ka. Niko, tibukoy, padaman nay! Tikunam ka di ka tagpaabakak. Sangan, di uray maibos ti buok mo? Umalasak matakas to'y. Niko! Tikunam ka di kat nangabakan, ha? Yak ipalubos ang mapasamak day. Ay, huston! Agsardeng kayo na to, Di kay makibiyang dito'y nanang. Agpada kayo ababakutan ngem kasta ti ugali yaw. Kas kay laubing iti kastangar aramitin yaw. Nagsimpian aba, nagpagapapaan yaw. Tuy anak mo, ti bagbagaam na nagrasya, managdilaw launay. Ay nananang, di upatpat yun day tasabit. Amo yumat ana para maglaunay. Huston, agsarten kayon adwa. Ngaben, agpada kayo nga adda pagkamkamalyan na. Awan ti husto kada kayo adwa. Iso amabalin kaday, ibabayo ti pride yaw. Naimbaglangan takas ta tinapasamak iti rupam sabit. Siyempre talimaba na. Ay nawaw. Kasta pa'y lang mati bagam. Una, sa anak nga agpaabak iti dayjay apilingan niya. Among bakit. Husto tinaibaga ni Nana Gracia itaay. Dayta ti bagbaga. Siyak manen ti kamali iti imatang mo. Diyak kanunungan ti aramid yung agkumare. Amum dayta. Para kanyak, kat agpakumbaba ko matitunggal maysa. Saan kayon nga ubing? Bakit kayon? Sa maysa, nagsimplian ti diyo nagkinaawatan. Ay saan? Bumalisak iti dayjay apiling. Kurang pay dayjay abayad ti basol na kanya. Nakitam ka di, tinaipos a video yo kinisabit iti Facebook, anak ka. Ay nawaw. Anya video nanang? Video yo, idinagapa kayo. Anya? Dayta tinakitak abuy-buyaan dagiti marites di Tirsina, idinapanak gimatang. Na, asino ngay nga tatinang ipos nanang? Ay, dayta tijak mo, anak ko. Ay nawaw. Awan mo't babaing day ta tao. Agraman apaming agkumari, pagbalinandan arels, pagkwartaan dan. Basol yumutlaeng no apay ngamin at ipanagapayo ti ipang pangrunayo. Nakababain day tuyan. Naskan ang makasaritak ni Marisabit, sakbay nga agwaras day ta video nanang. Kita yung dito yung video sabit.
Ay, nawang. Video mimatkin ni Mari Piling, idinagapa kami. Impos day ti Facebook. Anya, asino tinang i-post? Baka mo dami account mo. Ay, sus, nakababain lakay. Sapay nagaduti nag-comment. At dapay nang i-share. Mga anak nga rudan, tamapanak iti ayan ni Mari Piling. Sa pulen me no asino tinang i-post iti dayta a video. Umayak man, Marisabet. Ay na, naimbaglaangan tayo may kamare. Planok mati umay ijay ayan yung. No kasta, nabuyang mo tantin pus da a video ta? Un nga rod mare, nakitak day jay. Asino mga tinang i-post iti day jay? Dayta tinaskan adoktalan ta, Mare. Ay, pasensya ka na, Marisabet. No saan ta kumaanaga pa, awan ko maday ja video. Siyak tirumbang adumawat iti pamakawan mare. No sa anak ko maanapan iti ayan nyo, di awan ko maday a video. Ay, saan, Mare? Ngamin, at damot basol ko ken ka. No kasta nga rod, agpin nakawantan mare. Ken agsingsing putan, tapno sa anda nga i-post ti rupa ta iti Facebook. Ay, nawaw! Sursuruan ti agpakumbaba, nang runa no amom anakabasol ka. Tawan ti nasaya at nga itdan tinangatu a pride. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.